mauvo tondu manenganitwe nthini wethangu ya The Standard na thangu ya The Daily Nation. Nina udhocha nikenda tunengelelie mauvo asuna ende mundu abeti wa mkata tamukanesa mbua na mbebo na mbebo lakini the earliest bird catches the worm na ticho kitumi tuwa kwa manengelelia nikalibu ndeni wa kilungu ki katambelelie nethangu ya The Standard tutabiende asiaesia uthio wethangu ya The Standard wandikitwe back to the streets ningwithangi utabia ende tesioka East Street nekwika ata otienda ngite wumbe na ende mundu beti ithangu ya The Daily Nation tunengelelio thio wethangu oyu na ende thini wa ithangu ya The Daily Nation uthio wake ni Kenya still hosting Sudan rebel leader mawasu ngwithandio kunengelelia na bena angi maingi muno makonaniti na kisomo cha CBE ngaliko yoteti ino ya ulino na matwaisie mikutano kana mbombano otau ungua mubango wa linda mwananchi okay na ndio msasa mwendo atuisisia ithangu ya kele ya The Standard bandikitwe kupet threatens kana inde muvyosu wa kupet notice sie kuma kana kwithwa winengelelwa maundu mawalaniwa washa na inde waise kana nonda usioka kuya manatu wa kwa minute mena kiyo cho na measa inde maithi to makianewa nondo sha ethia wa ina delays mbinge na inde pia measa kana system isu ya sha ni confusing maiko mielewa nesa measa mislo kana yitwa maundu mbola na inde pia measa ni unreliable kana inde uwisianisia na Elia Minet kechasha maiko na inde kiimatethia undu violate ba mundu kwitwa Omboko Milemba ulani kupet chairman aine na aise alibu ende nimethetwe mathima sibitali ni maitungithia na pia ende kuforce wakana kulasimethia kuthikomanda mau oiti nkundune kungene kwithiwa kichasha kwa kiyuthu kumanesa tu thonge ithangu no ya kele pia ndibe makonete utalii muve wa KPA ni wende yosukuma ende town wa Mombasa na pia ula wa Lamu wethiwe ende no so isese ilanene se utalii vande ya Kenya ithangune ya katatu abena mawo makonete mobisa ama polisi kwituka kana mubya wa NPS kana National Police Service nimekwithwa maitwa wa training nikienda matona kwithwa matona kukita na kao wa kimivana na inde bena mubya we umelilie kana volunteer service providers no kwithwa inde we train mobisa asu nikienda matona kwithwa matona kukitana na kao wa kimivaya ula wende vande ya Kenya mundu Douglas Kanja ula ni Inspector General of Police alimena asia maundu sexual violence ni mwende maende kwithwa meth rate ndeni wa andu kana mwenende bandhi ya Kenya na inde asia pia mundu ma public safety kana inde mundu ma usese bandhi ya Kenya na social stability inde ni mama inde na kuthinia Kenya ayathana kana inde mundu asine we yumetie kuthukuma na kwikithia kana maundu asume mathinikiwa undu violate tu ithangunyo ya katatu we na maovo mekuya abungoma mundu idwale na Governor Lusaka ende maisi kanae ni malonchi ya 300 million CT scan kuya ngalikonesia Bungoma Hospital na ende andu kana ekali Bungoma County meweto tamaile te kwithwa maitede kamono nundu wa kwithwa na healthcare services isu ende sietiwe CT scan siedwa sia launch wa ngalikone isu sia Bungoma na indi ndini wa ithangu ya Daily Nation page 10 alimwanene ma skulu ma senior secondary mende na kumia maunyungu nisio maiweta kana manyiwe mende muno changanyiko kana kubwabwana kumana na matala mu wa CBE ki masomo kana kusakwa masomo ama mayase kana amanyiwe mesa kwa masomo ndeni wa grade ya kenda na makila njanga likwenengi ya grade ya 10 maina kubindwa nyethe mundu analikite pathway ya hesabu ayambe olika maondoni ma business kana art na sindu cia muthemba so munene kana mwene kivila wa ngwata ya maskulu ma secondary vande ya Kenya Willy Kuria
sia kana manyiwa aingi mewetwa kwithia matayumba ni tiondula vailite kabindani kala meosa kwa masomo me grade ni ya kenda na indi mabika grade ni ya 10 maevi amena mauvenduku kana mayambe ya kuika uvenduku ndini wa masomo alama saukoite ni uneni ulo kwetwamba uni mwalimu munene kuma kuya county ya Makueni sekana amanyiwa aingi mebika ndini wa maskulu ma senior secondary matena ui kana umanyula wailite yulu wa kisomo cha CBE na masomo ala mailite kusakwa kwanza kiu cha CBE ni kietetezi na nondu pia na alimu ene masasia kila mailito kwitha maiki train ona mwene ni metha mayenda training so be na confusion mwalimu ndiye kuelewa kilo kusomethia na pia yumo manyiwa na akaelewa hata etha mwalimu ndiye kuelewa aingi masime asekana mutalatala wa kisomo wa CBE ndwaivya paya ethwa na mabundi cio meani yulu amona no kitumuko na manyiwa maingi ona sindula mekwika kana masomo ala meosakwa mai anie kana maishwa ndukolo kana bethito na changes mbingi yulu wa mutalatala kana ndini wa muvia wa kisomo kuma CBC oitwe na CBE na no maybe ko nangi mokite mesema ye ready na indi mabwasu kwa kinde ni we makwata ndini wethango ya Daily Nation page 10 twisioka page number 4 mutongo wa ulei ya ndi ya Sudan na ke eta wa Hemedi wetu kwithwa ende kwikala vambe ya Kenya na ndi ya Kenya iweta kwithwa ikwata mbau mutala ikundia ule ya RSF ila ni Rapid Support Forces na nila hivi tuwe yukitana na itasi ya ndi ya Sudan na hivyo ngwatani ya ndesio mde ya UN ndi Amerika na ngwatani ya mbengi siya Ulaya yitula mbau mavithu kiala mevito maitwa igwa ni kundie ya RSF igwa mutongo iwo Hemedi Dagalo. Wow. Tisi sema thangu ya The Standard page number 4 indi ni maovo makoneti opposition na moika Gen Z kwithiwa indi mabania kutwa isi ya maandamano matuko 25 23 na 24 mithena itatu kiatianisio mwaini wa 3 na indi kielelo cha kutwa isi ya maandamano kindu chambe miasema enda kutetea the cost of living kana miasa indi ngalama ya mikalile ni yambatie muno kindu cha kelime kwa semenda kusukumea silikali ila yiboni kenda yibete kana mawali huku utongo ina kindu cha katatu miasa indi meenda kulilikana andu kana Gen Z alamo waiwe mwakani wa 2024 mwawasu mithanguni ya kana awithanguni oyu ya kana indi pia clergy kana atongo ima kanisa kuyanga likone isiana ndi indi ni mwokilile manene kindu kicha protest kana maandamano ama mabangito kutwa iwa ni opposition mayasa no mama the alternative way kana nzi ingi silikali tona kumedhuki isiani kenda sindo ta fuel crisis kana madhawa mauta mambatie nikenda silikali imedhukisie miasas kanisa ndo isa kwithiwa indi wuna utanu onomwe ilandu mekumigwa kuyandhini wa maandamano na indi kikiuka etina kana mbe wa opposition leaders kwitha indi matangasie maandamano ala indi mabanie kutwaiwa chumwane ke kwambia mthenani wa kele na indi tuwe thanguni yuya kana Governor wa kaunti ya Masako Mwando wa Vinyandeti indi no menwe na Asia amwe kama yake kwithwa maiko na gunism kana indi siko siambulili na indi Asia kila cha vata andasuma amwe kama tomeke kwika maundu masio matona kumailia kana kwa ilia uniwo na indi Asia indi recently kwena youth empowerment ile kwitha ikienda andu mamwika ngili itatu ngili omwe methewe mai train wa maundu ma motor vehicle kana drivers ngili omwe methewe mai train wa maundu ma boda operators na ngili omwe indi maitha mai train wa maundu ma mitandao kana digital hubs specialist na indi mundu deputy governor Francis Mwangangi nukwatie mbau uneni usu wa governor wa Vinya na indi ndini wa ithangu ya Daily Nation page number 3 president wa vambi ya Kenya na ke ni Dr. William Ruto niwende anakutetea mivango ila yivo kana kwambata kwa madhawa kwa mama uta vambi ya Kenya aiweta kana teti mangaliko ya ulei natumia mwana usuni kana kukita serikali yake uka kabindani ka na mwene ndimende kukompea kana kulinganisha madhawa mama uta vambi ya Kenya na ndeilingi the angiani na Kenya ila ni
landlocked countries ta Uganda, South Sudan, Rwanda na Burundi na balayu President Ruto ukotete etambia yu ya kuongela mathoa ma mauta iweta kana kwati wa nthi ya Kenya we bandu bangi kana we kiwango kingi na kunda ile to sianiwa na nthi swingi mathoa ma mauta mambatie ndisi kana wonu ukeuga ningo keuga ndisi mathoa ma mauta mamina kwambata muka makatuma sindu ilingi otausi ambata kwa mathoa ma mauta mambatite ukaukethia mundu uyongeleka mathoa askali uyongeleka na isi ndu siombe yambata wow ni ngumu ni mbaya kwanza hii tuende kuyumbanisia amanyiwe kusioka skulu ni ngumu ni mbaya na ndiongelela mundu Ruto isi ethani mwenda kukombea nthi ya Kenya mikombe yene ilandi sekwitwa middle income countries ndo isi nthi ya Kenya ukwati wayo wiba katikati na ndi Asia mathoa ma mauta mambatie nundu wa kuboost infrastructure kana waki wa malelo ni wisiando nime complain malelo na nenge no kuitetea president withi wa kitetea ayasia mauta mambatie nundu wa maundu fulani ta infrastructure indi na miako enge ilobi nikenda withi mbese isu maybe si utumika ni kana siongele kile ni utumika kwika mabango ingi kana miradi ingi yes okay indi ndini wa ithangu ya na kana page 8 ya Daily Nation ulawe governor wa teni kana wa Mbeya wa county Lovi Mike Mbuvi Sonko no ambe kai wa Kelly oyu na mwana wa ko sakana kwa access ile mbeza siake ime bitu ibingitwe milioni 537 ile inakona nazo yake kana ni sio bena ni kanolusa ni ebindela wa governor wa county Lobi before ngudolo kuma kivelani indi mbesa isu koti munene no mini na kumya mwamulo mbesa isu ile kwe nikana bikie na kwitumia mawasu kwa mbini kana kwa kimbini limakwata mbini wa page ya nyanya ya Daily Nation idangone ya dhanda twende di mambo makoneti ya uteti nende kuituka kana vene lando kana mutwano wa UDA na ODM kuituka kana kunde ni kwina makau o maende yebo pia ndo mekwasi ando mone meutumika na ange mekwasa kana President William Ruto wethia kumutetea kana indi la ku campaignisha ndo me President eso kwata kivila pia ndo matekwe ndo muno ando kana faction ya kina Oburu kana uno ubonge utongo ni mundu Oburu Oginga ende we asia ndo ene yushu ni mistrust kana ando maikuiki yani ndo violate na pia pena accusation kana kuilela na kwinge nganyani wa wiki yake na pia asia kuna disrespect kuna ando mayunenga ndai yaba ndene wando ino pundits kana indi atalamu maise kana decision ya Oburu's faction kana obongeo utongo wone mundu Oburu Oginga mana yake kweka lata kudhukuma na Ruto na ndi measia paina miscalculation maya banga kindu kinesa meke kusemba tu kudhukuma na UDA na ndi na gave na makauma ende ndini wandu maundu tundu mese mese maybe melika ko na mapola we no make it mekwe kana me aniwe indi maundu ti o mindeye na indi nipo tunengetwe ukewa why broad based breakup kana ende ila ngwatanio ya serikali ino ya umwe ila ende ye break kana ye wete wengi kwa mundu President William Ruto iketha ita nightmare Naindi tuikunikila mawo makonanitie na serikali ya broad based ngwatanio ya ngaliko ya ulei itongwe ni governor wa county ya Siaya na Kenny James Orengo, senator wa county Lovi Edwin Sifuna na inge evo ambunge Babu Owino wa Embakasi Milonu Wasua na inge mende ye na kutula muti utongo wa President Dr. William Ruto na imeweta kana imekuja maibangi vya maandamano manene muno mwini wa thandatu matuku 24 matuku 25 na matuku 23 maileana na utongo imuthuku na meyasaka na mayuki ya kindu. They will fight even if they die, they die. Right? You cannot tell us you're building roads when human rights are being abused every day. We want to liberate this country. Nobody will stop us even if you are thrown into a den of lions. Andwasu kwa naondo ngona beti andwasu na mmeo ndini wandu weno lakini ti anie. Lakini ono uwe Oburu. Diwa ise kana
no leanile na ndume kwa kana ODM ni suspend ye talks kana mauneni na chama cha UDA kila kimaanisha andano meza no apine yo bando lakini no mind yo kunena ni sia na inde mmeasya kuana na mo mundu president nitawosa ODM nikenda a win ametumia ya mundu Raila Odinga nusina keni withae na ati ainge lakini naonga likwenge ya kinasifuna pia maisi legacy ya mundu Raila Mututi ya Raila Odinga niyo matite na make sure mundu President William Ruto ni webetanga kivilani na maitongo sia camp 2027 amwe measikia kana ni mawoni ma NND bamwe makwase kana kuma mutongo wa chama cha ODM Raila Odinga amina na kutitia ni bedetwa na mianiko mingi muno ambeni wa ichama yule amwe mekwenda makona imundu mutongo iwo tibo wi mayona imaile tokela njangaliko nengi ya UDA na ina obe na lama kwase kana meambo kwata na chao na ngaliko ya serikali makwase meenda kustick kana kuungama na chama cha ODM mawasuka kimbeni na moyo makwata then wa page 5 ya Daily Nation na inde musese mwendo ndo masano mande tunaenda kunengelelea katuni kethango ya The Standard na inde kena kwa page 10 ile opinion page na inde kwetwika kasoleto mundu momwe ekete suti sia blue akwete mubuko kana suitcase yandikitwe DCI na bamuongo yundi zime rungu kana necha ukwete wikite bamuongo aendete ziara aendete yani wake na andikitwe anenete akasia I love this job na ndiko kuveno mondo makonete osese inenge DCI ni tusinando alama kunikila matwa yasio kunikili vande ya Kenya katulikau ne ukethila idhangoni ya 10 na ile ya The Standard na indi otwitha nguni ya Daily Nation mauwangi utwana kumakwata ndini wa page 7 ya Daily Nation makona niti na ungei ula wili tobo kana uitwa iwa watu mota bambi ya Kenya na tuingewa kuma bambi ya Kenya na tuikila nidua ndila si lengiani na bambi ya Kenya yu atwai matumota twa boda boda miaseka na ukwati wowe muisioni itina wa kifaa cha kazi ila kana tumata toto amina kunyewa na ndio mundu beti ona ko unity kwasia nimekuyi watu mota ili kana kana unity kitetule electric na tuithia na wasia kwanza yutu ni toto twaisi onge mwingi nondo ko kite ukuya ndu ikewa na yuma teke ya wasia tu wasia ko kite ndu isa ukewa ko kite na ko yuke thana mundu muthuku twete kamota kuku kuyia ni mituki mono ko na mai complain kujewa na mo ange meze kana tumota tutu amino ngewa yu pisi wakati kosa parts ila si abata ya ndi itewa ta second hand nengeleleka tu niketu tu ile madhangu okay na indi mundu beti ICC ya indi katuni kaithango ya The Standard nona kasoletwe ODM yekitwe ni juice kana ni juice ikabingilo vanili kaina mondo baingi lakini nona vena glass ili nauma na kwanza nikakwata juice nyambi ya usovya na nona vena malangi ni blender you actually you kilango elewa ni kana you babe na mubulano wa ni ODM kublendiwa ni UDA okay mabuleno ndo atro sisi malangi ala meva ni ma UDA lakini kila ki blender ni ODM lakini sima ni makeo blend kweli unaona mimi maima katuni kwa namba 13 ya dhango ya Daily Nation na ndivyo sasa mwendwa saa umwe watilikanda tika miongo 3 na 5 tuitikilie twine indi okule kili wa madhangu na tandungu ya indi sasa mwendwa no soke yose ya madhangu aya ukesomea wina ibinda kila indi kiende vande ya Kenya nitawa Caroline Amweni wa Muteti na kwani tawasal Shabeti Wambua Tindanesa